I evo nas opet, dragi naši najtop tenovci. Jeste li ikada pokušali jesti zdravo ili imate problem sa kožom, glavoboljom ili čak niskom razinom energije? Znate li možda koju namirnicu nazivaju super hranom? Za vas smo pripremili top 10 najzdravijih namirnica. Prije nego počnemo, molili bi vas da lajkate i pretplatite se na naš kanal za više ovakvih videa. Pa krećemo. Prvi od top 10 je avokado. Avokado je tropsko voće koje potječe iz Srednje i Južne Amerike, a danas se uzgaja diljem svijeta. Sadrži zdrave masti, vlakna, vitamine i minerale, te se smatra jednim od najzdravijih voća. Meso avokada je kremasto i masno, sa blagim okusom koji se može kombinirati sa raznim jelima poput sendviča, salata, umaka ili smutija. Avokado se također koristi kao zamjena za maslac ili majonezu u veganskim ili vegetarijanskim jelima. Pod rednim brojem 2 imamo losos. Losos je vrsta ribe koja živi u slatkim i slanim vodama, a često se nalazi u Sjevernom i Tihom oceanu. Ova ukusna riba je bogata omega-3 masnim kiselinama, proteinima i vitaminima, što je čini vrlo zdravom namirnicom. Losos je također svestrana namirnica koja se može pripremiti na različite načine, kao što su pečenje, prženje, roštiljanje i kuhanje. Ona se često poslužuje u restoranima i domaćinstvima diljem svijeta zbog svog izvrsnog okusa i nutritivnih prednosti. Pod rednim brojem 3 nalaze se orašasti plodovi. Orašasti plodovi su vrsta hrane koja dolazi sa tvrdom ljuskom i sa sjemenkama unutar nje. Primjeri orašastih plodova uključuju bademe, orahe, lješnjake, indijske oraščiće, pistacije i orasi. Ovi plodovi su bogati zdravim masnoćama, proteinima, vlaknima i drugim hranjivim tvarima poput vitamina i minerala. Mogu se jesti sirovi, prženi, posoljeni ili kao dodatak drugim jelima poput salata, rižota ili umaka. Orašasti plodovi su često povezani sa smanjenim rizikom od srčanih bolesti i drugih zdravstvenih problema. Iduće u izboru su čija sjemenke. Čija sjemenke su vrlo zdrave i hranjive i veoma su bogate vlaknima, proteinima, omega-3 masnim kiselinama i raznim hranjivim tvarima poput kalcija, magnezija i željeza. One su također vrlo svestrane i mogu se dodavati u razne obroke poput smutija, salata i žitarica. One su popularna namirnica u mnogim dijetama zbog svoje sposobnosti da apsorbiraju vodu i stvaraju gel koji može pomoći u smanjenju apetita i poboljšanju probave. I evo nas na sredini, pod rednim brojem 5 imamo quinoa. Ona potječe iz Južne Amerike, uzgaja se zbog svojih jestivih sjemenki koje su bogate proteinima, vlaknima, vitaminima i mineralima poput željeza i kalcija. Quinoa je izvrstan izvor antioksidansa i smatra se super hranom. Može se koristiti u različitim jelima poput salata, juha i priloga, a ima i bezglutenska svojstva. Quinoa je također korisna za održavanje zdravlja srca, poboljšanje probave i smanjenje rizika od bolesti poput dijabetesa i pretilosti. Pod rednim brojem 6 slijede mahunarke. To su biljke iz porodice mahunarki koje su bogate hranjivim tvarima i koriste se u raznim jelima diljem svijeta. Među najpopularnijim mahunarkama su grah, leća, grašak i slanutak. Ove biljke su izvrsne za vegetarijanske ili veganske obroke jer sadrže puno proteina. Slijedi nam špinat. Špinat je zeleno lisnato povrće koje je bogato hranjivim tvarima poput vitamina A, C i K, željeza i kalcija. Ovo zdravo povrće ima blagi okus i može se koristiti u raznim jelima poput salata, variva, umaka, pita i smutija. Može se kupiti svjež ili smrznut. Najbolje je birati svježi špinat sa tamno zelenim lišćem koji nije uveo
ili uvenuo. Osim što je hranjiv, špinat je također niskokaloričan i može pomoći u održavanju zdrave tjelesne mase. Pod rednim brojem 8 imamo grapefruit. Grapefruit je citrusno voće koje potječe iz Barbadosa. Ima okruglu ili blago izduženu formu, a kožica mu je debela i žuta do ružičasto crvene boje. Meso grapefruita može biti bijele, ružičaste ili crvene boje, a okus mu je gorak i kiselast. Bogat je vitaminima C i A, folnom kiselinom i kalijem, a također sadrži i antioksidanse. Smatra se da konzumacija grapefruita može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti, regulaciji razine šećera u krvi i poboljšanju probave. Predzadnji je kiwi. Kiwi je egzotično voće koje potječe iz Kine. Ima smeđu dlakavu koru koja se lako skida i zeleno meso sa crnim sjemenkama. On je bogat vitaminom C, vlaknima i antioksidansima, što ga čini izvrsnom namirnicom za jačanje imunološkog sustava i poboljšanje probave. Može se jesti svjež kao voće, koristiti u smutijima, salatama ili kao dodatak različitim sladicama. I zadnje, ali ništa manje bitne su masline. Masline su plodovi drvenaste biljke koja raste u toplim područjima. One se koriste u kulinarstvu i proizvodnji ulja. Bogate su masnoćama, ugljikohidratima i proteinima, te su odličan izvor antioksidansa. Mogu se jesti sirove, kuhane ili marinirane, a također se koriste za izradu umaka i salata. Maslinovo ulje koje se dobiva od maslina također ima brojne zdravstvene prednosti i koristi se u mnogim jelima. Imate li vi koju ideju od namirnica koje bi mogli strpati u top 10 najzdravijih? Ako da, upišite to u komentarima. Pozivamo vas da zapratite naš kanal jer uskoro slijedi puno novih videa. Lijep pozdrav od ekipe Najtop 10.